соат ба вақти Прага расу 13 ҳаст ва шумо барномаи хабари радио озодиро тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Салом. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 10 декабр. Контакт ва Юнистрим ҳаққи хизматрасонии худро барои Тоҷикистон поин бурданд, вале мушкилоти гирифтани пулҳои интиқолӣ пурра бартараф нашудааст. Сокинон аз ваъда бештар мехоҳанд. ҳоли аку ман духтарам ва занг мезанам, ҳамон системаи контакт кардин мефирсонад. Дубора мефирсонад. Гамбия Мянмарро бо куштори дастаҷамъии мусулмонони роҳинҷа муттаҳам намуд ва акнун додгоҳи Созмони милали Муттаҳид ин қазияро баррасӣ мекунад. симои хушунат. Занон мегӯянд аксаран аз тарафи шавҳар ва хусуру хуштоману пайвандони онҳо азияти лавзӣ ва ҷисмиву равонӣ мебинанд. ҳар рӯз моро мезад дар пеши кӯдако личи мегашт, тандаи лич модарзод мегашт. Кӯдако тарсиданд, синфи ду хондорон. Бонки Миллӣ эълон кард, ки низоми пардохти контакт ҳаққи хизматрасониро барои Тоҷикистон поён овардааст. Тахфиф сар аз имрӯз ва то 31 январи соли оянда амал мекунад. ҳаққи ирсоли маблағ давоми ин муддат 1% ташкил хоҳад кард. ҳамин гуна дар охири ҳафта ширкати Юнистрим низ ҳаққи хидматро барои расондани пул аз Русия ба Тоҷикистон коҳиш дода буд. феълан танҳо ин ду низоми пардохтӣ ба маркази Бонки Миллӣ пайваст шудаву ҳаққи доду ситадро доранд. вале Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло мегӯянд имрӯз ҳам пушти дарҳои нуқтаҳои бонкӣ серодам буд. бо гузашти як ҳафта аз роҳандозӣ шудани низоми нави интиқоли пул ҳанӯз навбатпоии муштариён ва беназмӣ дар пушти дари бонкҳо хотима наёфтааст. гулчеҳра бо вуҷуди бемор буданаш аз субҳ дари 4 бонк рафт, вале натавонист маблағи ирсол кардаи писарашро аз Русия бигирад. ноилоҷ дари бонки дигар рафт ва талош дорад то анҷоми соати корӣ маблағи заруриро ба даст бигирад. ман омадем аз саҳар боз наметавонам гирифта. одамаш бисёр системашон кор намекунад. мақомоти Тоҷикистон рӯзи 3 декабр маркази миллии интиқоли пулро фаъол карданд ва аз шабакаҳои байналмилалӣ хостанд ба он ҳамроҳ шаванд. шарти асосӣ ин аст, ки низомҳои байналмилалӣ дар Бонки Миллӣ суратҳисоб кушода бояд дар он ҷо маблағи кофӣ захира кунанд. то ин дам низомҳои Юнистрим ва контакт ба он пайвастанд, вале зоҳиран ин низомҳо низ дуруст фаъол нестанд ва сокинонро як ҳафта боз саргардон мекунанд. то имрӯз мисли Муҳаммад Довуд 80% муҳоҷирон маблағҳои худро тавассути низоми Золотая корона ирсол мекарданд. ҳоло аксари онҳое, ки мехоҳанд маблағи фиристодаи пайвандонашонро бигиранд, мегӯянд низоми Юнистрим ҳам, ки Бонки Миллӣ эълон кардааст, онҳоро саргардон мекунад. дар чанд рӯзи пеш хадамоти матбуоти ширкати Юнистрим дар номаи катбӣ ва дар посух ба нигаронии сокинон ба радиои Озодӣ навишт, ки фаъолияти худро шабонарӯзӣ ба роҳ монданд ва интиқоли пул тавассути ин низом дар муқоиса ба соли гузашта 1.8% боло рафт. баъд аз ҷорӣ шудани низоми нав ва мушкил дар интиқоли пул, муштариёни бонкҳоро маҷбур кардааст аз низоми ба қавли ҳавола кор бигиранд. ман ин каса зора дорам, ки бачатон Москва да боша, пула бачи ман бача унҷа ба равон куна ха Самара. ман анҷа шумо да чиём ҳамин ин телефон кунам гуфта бомаде дигар роҳ нест. Тоҷикистон яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад, ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. иқтисоддонҳо мегӯянд шеваи нави интиқол метавонад дар баробари коҳиши фоидаи бонкҳо ҳамчунин бозори сиёҳи интиқоли пулро эҷод кунад. ба хориҷи кишвар барои як фарзандеш ки масалан донишҷӯ аст интиқол диҳанд, чӣ кор мекунанд? оно ба хонадони масалан ин нафар 100 ё 200 евро лозим аст ба ино медиҳанд ва он нафаре ки дар хориҷи кишвар аст барои як нафари дигар аз як кишвар ба кишвари дигар чикор мекунад, пул аз дохили Аврупо ба як кишвар ёки ба Амрико масалан чикор мекунад, пул интиқол мекунанд. имрӯз ин чиз аст, ки то як андоза худи гуфтан мумкин аст, ки ҳам даромади бонкҳо камтар мешавад ва дар ҳолате ки даромади бонкҳо ҳам кам шид, даромадҳои буҷетӣ, яъне ки даромади буҷет аз ҳисоби интиқоли маблағҳо чӣ мешавад, камтар мешавад. гузориши рӯзро дар мавзӯи интиқоли пул аз Сарвинози Рӯҳулло шунидем ва ҳоло мегузарем ба таҳлили ин масъала. Бонки Марказии Русия гуфт қонуни ин кишвар ба пайвастани ширкатҳои интиқоли пул ба маркази процессингии Бонки Миллии Тоҷикистон мухолифат надорад. ин дар ҳолест, ки пештар баъзе аз шабакаҳои интиқоли пул гуфта буданд қонунҳои Русия иҷозат намедиҳад ба маркази нави пулгузаронии Тоҷикистон ҳамроҳ шаванд. ҳамкорам Абдулла Ашуров бо мақомоти Бонки Марказии Русия дар тамос буд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад.
عبدالله سلام و نخست بگو بانک مرکزی روسیه مشخصاً چی گفت؟ سلام شالله. بانک مرکزی روسیه روز 9 دکبر در پاسخ خیلی کوتاه خطی بر رادیو آزادی نوشت قانونگذاری روسیه با شبکه‌های ارسال پول که انتقال‌های فرامرزی مبلغ را عملی می‌کند امکان می‌دهد با مرکزی پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان پیوست شوند. ضرورت برای وارد کردن تغییرات به قانون فدرالی 161 وجود ندارد. قبلا دفتر مطبوعات شبکه زلاتای کرونا که تا یک هفته پیش 82% بازار انتقال پول به تاجیکستان را زیر دست داشت بر رادیو آزادی گفته بود که اصولی که بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند محض به قانون 161 مخالفت ایجاد میکند. ماریا میخایلووا رهبر انجمن ملی پرداخت‌های روسیه که شبکه‌های ارسال پول عضو آن هستند گفت بانک مرکزی روسیه در پاسخ به مکتوب آنها در رابطه با نوگانی‌های جاری کرده تاجیکستان کاملا پاسخی دیگر داده است و آنها از این گونه موقعی متناقضی بانک مرکزی روسیه گیج شدند. عبدالله رد و بدل مقامات دو جانب طوری میبینیم هنوز ادامه دارد، اما از مهاجران زیاد شکایت میگیریم که نمیتوانند مبلغ‌های به 100 زحمت دستاورده خود را به نزدیکانشان فرستند. به طور چند دقیقه پیش در گزارش دیدیم ساکنان در نقطه‌های بانکی هنوز هم سرگردان میباشند. بله شالله، با ادعای بانک ملی این زمان دو شبکه یونیستریم و کانتاکت کار میکنند، اما یک نظرپرسی سریراهی ما نیز در شهر دوشنبه نشان داد که هنوز روند ارسال و فرستادن پول به یک نظم و نظام ندرآمده است و مشتریان نمیدانند پول فرستاده عزیزانشان را چگونه بگیرند و یا برعکس به آنها چگونه پول فرستند. اکن نمیدونم موقعی مگرم کارتا کنیم نه حال اکو من دخترم زنگ میزنم همون سیستم کانتاکت کردن بفرستوند. روسیه روی کردم پسرچم هم جور شده اینجا همون با او دادن 3 روز شد هیچ نمیتونیم که روی کنیم. تو یه недели бегаю вот в этот банк. یک هفته می شود نمیتوانم به دخترم پول روان کنم. دانشجو است، نیاز دارد به پول. نمیدانم چیکار کنم حالا. Не знаю даже как это решить вопрос. با این همه بانک ملی تاجیکستان از مرکز یگانه پولفرستی حمایت میکند و آن را برای حفظ امنیت مالی بانک ها ضرور میدانند. مسئولان این بانک میگویند مشتریان همچنان امکان دارند توسط کارت های سپربانک روسیه با کارت های چندی از بانک های تجارتی تاجیکستان مستقیما پول فرستند، اما بنابر آنکه عائله های بسیاری از مهاجران کاری کارت بانکی ندارند از این وسیله استفاده بردن نمیتوانند. و نگفته نماند که در صورت ارسال اسعار خارجی طریق کارت های بانکی در تاجیکستان مبلغ با سامانی داده می شود. تشکر عبدالله برای صحبت. هفته آینده رهبر کشور میانمار آونگ سان سوچی که رسما مشاور دولتی است به اروپا سفر خواهد کرد. در این زیارتش از اروپای غربی این برنده جایزه صلح نوبل باید به عیبنامه گنوسید و یا کشتاری دستاجمعی مسلمانان روهینجا از سوی نیروهای امنیتی میانمار جواب بدهد. او در دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد از عملکرد ارتش حمایت خواهد کرد که سالهای طولانی خودش بر ضد آن مبارزه برده است. کلمرسیاتو با جزئیات بیشتر. این نوار شهادت ادامه بحران در کشور میانمار است که صدها هزار مسلمان قوم روهینجا را به ترک مکان دائمی زیستشان وادار کرده است. امروز در دادگاه بین‌المللی سازمان ملل واقع در شهر هیگ یا خود گاگای هلند محاکمه اتهام کشتار دستجمعی مسلمانان روهینجا در میانمار آغاز می‌یابد. مفتشان سازمان ملل میگویند تعقیب مسلمانان روهینجای میانمار که سال 2017 شروع شده بیش از 730,000 نفر را به فرار از میانمار و جستجوی پناهگاه در بنگلادش وادار کرده است، نشانه‌های گنوسید و یا کشتار دستجمعی را دارد. اکثریت بودایی میانمار عیبنامه را قبول ندارند. اتهام بر ضد میانمار را کشور افریقایی گامبیا مطرح نموده است، زیرا طبق آیین‌نامه تریبونال سازمان ملل فقط کشور حق دارد بر ضد کشور دیگر اتهام پیش آورد. 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی اتهام گامبیا را دستگیری میکنند. روز 10 دکبر اولین جلسه دادگاه دایر خواهد شد. پیش بینی میشد که آونگ سان سوچی هفته آینده به اتهام پاسخ میدهد. گامبیا و میانمار در سال 1948 به اعلامیه جلوگیری از قتل عام امضا گذاشتند و عهده‌دارند که به کشتارهای دستجمعی راه ندهند و مسئولان این عمل را به جوابگری کشند. دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد وسیله برای اجرای حکمهایش در کشورهای عضو در اختیار ندارد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان.
дар доираи як чорабинии маркази амрикоӣ дар душанбе саҳнаҳои мухталифи зӯроварӣ, латукуби занон ва паёмади онҳоро ба намоиш гузошт. дар ин саҳнаҳо дар нақшҳои мухталиф ҳолатҳои занони хушунатдидаро тасвир карданд. мубтакирони намоиш бо ин восита хостанд бори дигар ба ҷомеа вуҷуди ин мушкилотро гӯшзад кунанд, зеро бетарафӣ то рафт шумораи қурбонiyonро зиёд мекунад. Зарангези Наврӯзшо аз зумраи ширкаткунандагони намоишгоҳ буд ва ин гузоришро омода кард. ин саҳна қиссаи зиндагии занеро мекунад ки бо доғҳои сиёҳу кабуд дар сару рӯй аз зарби латукуби шавҳар ба хонаи волидон омад, вале инҷо ҳам ҷой наёфт. падару модар худи ӯро гунаҳгор дониста гуфтанд ба хонааш баргардад ва сабр кунад. ман ҳоло яъне падару модарам маро қабул накардан, аз шавҳар латукуб дидам ва бошад ҳоло на бо шавҳарам рафта мадорам ва на бо волидайнам. қаҳрамони нақши Фарида дар синни 26-солагӣ бо марде оиладор шудааст ки 15 сол аз ӯ бузург буд. ӯ пайваста ва бесабаб латукуб мешуд. дар ниҳоят сиҳатиашро аз даст дод ва аз шавҳар ҷудо шуд. бо кӯмаки як созмони ҳомии ҳуқуқи занон зиндагиро аз сар гирифт. мақсади асосии ҳамин нишон додани мо яъне аз чизҳои ҳақиқӣ шудааст. дар ин чорабинӣ бо ҷалби ҷавонон саҳнаҳои мухталиф ва зиндагии қурбониёни хушунату зӯроварӣ дар оила ба намоиш гузошта шуд. маркази амрикоӣ дар душанбе бо ташкили ин чорабинӣ бахшида ба 16 рӯзи хушунат алайҳи занон хост таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба мавзӯи озору азияти занон, бисёрзанӣ ва занони танҳомонда ҷалб кунад. мақсади ин чорабинӣ огоҳӣ бардоштани огоҳӣ дар миёни аҳолии Тоҷикистон дар бораи масъалаи хеле ҷиддӣ хушунат алайҳи занон дар ҷомеа ва ин як масъалаи ҷаҳонӣ дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон ин масъала вуҷуд дорад. дар ин гӯша ҷавонон аз Гулнора дар бораи сарнавишти ҳузнангезаш суол мекунанд. Гулнора дар 17-солагӣ оиладор шуда, аммо рӯзи хуш надидааст. баъди таваллуди 4 фарзанд ӯ аз шавҳараш ҷудо шуд, аммо бо ин ҳам мегӯяд аз ҷабри ӯ халос нашуд. дар хонаи маскун Гулнора на танҳо аз сӯи шавҳар хушунат, балки пайваста таҷовуз мешуд. ҳар рӯз моро мезад, дар пеши кӯдако личи мегашт, танҳо личи модарзод мегашт. кӯдако тарсиданд, синфи ду хондорам, кӯдаки маиб дорам ва ё тарсиданд, гуфтан оча намешава, биё буброем бурем. уже кӯдако хучон ба як қарор омадагианд ки хаяли падар зиндаги карда намешаванд. ҳар рӯз моро мезад ки сум ё модате мо мақсад рам арақ бихӯрам мегӯфт. ҳоло шавҳари ин зан барои хушунату зӯроварӣ 2 сол маҳкум ба зиндон шудааст. Гулнора бекор аст ва дар пешбурди рӯзгор азият мекашад. равоншиносон мегӯянд дар Тоҷикистон занон аксаран ба 4 навъи хушунат, азияти ҷинсиву ҷисмонӣ, иқтисодӣ ва равонӣ гирифтор мешаванд. хушдоман фикр мекунад ки ҳақ дорад таҳқир кунад келинро. хоҳарони ӯ фикр мекунанд ки ҳақ доранд ҳар гаперо нисбатат раво бинанд. ин ҳама хушунати равонӣ аст. вақте худбаҳодиҳиро поин мебаранд ва аз шумо як ғулом месозанд ва боз пайвандонат ҳам кӯмак намекунанд, зан ягона роҳро дар қасди худкушӣ мебинад. Женщина видит единственный выход из этой ситуации – это суицид. масъалаи хушунат дар оила барои Тоҷикистон як мушкили доғ боқӣ мемонад. ва собиқ мери шаҳри Москав Юрий Лужков имрӯз дар синни 83-солагӣ вафот кард. Телевизиони РЕН-ТВ гуфт ки Лужков дар як беморхонаи шаҳри Мюнхени Олмон буд ва ба ҳангоми амалиёти ҷарроҳии дил даргузашт. хабари даргузашти Лужковро шаҳрдори Москав Сергей Собянин ҳам тасдиқ намуд. Лужков солҳои 1992 то 2010 мери шаҳри Москав пойтахти Русия буд. бо вуҷуди иттиҳомоти зиёд дар заминаи олуда ба фасоду коррупсия буданаш Лужков дар миёни сокинони Москав хеле маъруф буд. бо ташаккур аз якояки шумо бинандагони азиз ки то ин сонияҳо моро тамошо кардед, барномаи хабариро барои имрӯз анҷом медиҳем. хабарҳои рӯзро аз вебсайти радиои Озодӣ бихонед ва гузоришҳои ҷолибро метавонед дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube ҳар рӯз тамошо кунед. фаромӯш накунед ки субҳи барвақт нахуст навиди бомдодӣ тақдими шумо мегардад. то мулоқоти баъдӣ, худо нигҳдор.